Мінекей туғандар, саламатсыздарбы. Бүгін 26 июнь 2022 жыл күнгө базар күн. Бүгін Қарасудамын. Сіздер үшін сұраулар бойынша видео тартқаны келдім. Бұл Қарасудың жеміш базары, жашылша жеміш. Бадырың қайсың? Бадырың білбейме жа? Кімдекі? Помидор 50 сом екен. Ой, Бадырың кімдекі? қанша? Бадырың 40, шабдалы 50 сом екен, алма 50, жүзім 70. Дарыңыз қанша болады килограмма? Дарыңыз? 190 сом болады екен, ака. Чек ұрайын ма? Қанша болды дарыңыздың? Дарыңыздың килограммы 25 болады. Қайнал қанша? Шабдалы 50 сомдан екен. 70 сом екен, 70 сом. Қарасу базарына кіріп баратаған. Мен кіресі. Бизнесіңіз сатыла тұрған үй жайыңыз болса, біздің канал арқылы жарнама берсеңіздер болады. Сізде қандай бұйым болса дағы біздің канал арқылы рекламаласаңыз болады. Номерді описанияға жазып кетем. Мына бірінші ряд. Европа 1 деген ряд екен. Қанша болады көйнектер? Көйнектер. Қаншадан басталады шында? 700-ден 1000 сомға чейін, 700-ден 1000 сомға чейін екен бұл көйнектер. Бірінші ряд. Бұл көйнектер кім екен? Қаншада? Қытайдықта 1800-ден. 1800. Қайықта? Қытай ба? 1800 фабричный. Шоп көйнектер бар ба? Кофточкалар қанша? 800. Футболкалар? 500, 600. Бұлар 800 да мына? Бұлар 1000 сом. Қанша? 1000 сом. 1000 сом. 1200, 900, 800. 1200 дейді. Бұл жерде осы 1000 сом. Басы жазылып тұр, 1000 сом. Uzun göynekler. 300 som oптовая цена. Оптовая цена 1300 сом екен. 1300. 1100 тек göynekler. 1100. Скидки 850. Тоникалар 850. Акции, скидки 850, 750, 750 сом. Жақшы баларын жазып қойыпты. Сұратпай. Бұлардың балары жоқ екен сыр? Қайсылар? 1500. Бұл жерде платье халаттар. Қаншадан платье халаттар? Қанша сом? Платье халаттар. Қақтықы? Италия 2200 дейді. 2200 Италия. Қаншадан шымдар? 750. Бетін шымдар 750. Uzun көйнектер бар екен. Қандайсы? Не дечілер? Жана абайы деген көйнектер бар. Жоқ. Бұлар не деп тұрады? Бұлар харер бұлар. Харер? Бұлар қанша екен? 1200-дан. 1200? 1,5 мен оқ ташқарыға. 1,5 мен харер екен. Материалы харер? Uzun көйнектер мынандай намаз оқыған қыздар үшін. Намаз оқыған. Қамасынан оқыған екен торады. Бардыға? Қаншадан? 1200, 1300, 1,5 1300-ден қаншаға чейін? 1800-ге чейін.
1300'den 1800'e çeyim. Bular ba? 1800. Min so'mlik o'ynalarimiz Ming so'mlik ko'ynaklar da var ki, buna ko'ynaklar 1800. Bular 1200 полный. Mana o indiyskiy gul 1000 so'm. 1300, 1200 aşağı. 1300, 1200. Хорошо. Minutkinchi. Keyin. Ko'ynaklar janag'indaylar. Birinchi tartib o'sha. Shu qancha shu ko'ynaklar? Qancha o'tadi? Qancha so'm? Ha? 2300 ekan shu ko'ynaklar. Hozirgi moda olayotgan italyanskiy. 2300. Bular qanday ekan? Shuni bilan. Штаны bilan. Qancha ekan? 1200 штапель. 1200 so'm ekan. 1200. Abar. Şu sokkalar 500. 500. 700, 800. 2000, 1500 so'm. 500 so'm. Optom 1400 ekran. Qancha sen? 1500 смешно цена. 500. Водный товар, обмен и возврат не подлежит. Европа bir ряды тугандар. Индийский көйнектер мына. Индийский қанша болып атат? Индийский көйнектер. 2000? 1800 дейді. 2500'den 2,5 geçeyiniz ya böyle. Индийскийлері. Мінеке 1300'den 2000 geçeyін. Ушулар 2000 бе? Булар 600. 600, 700, 500 so'm ekan. Mana ko'ynaklar 1200 deydi. Naklaşlar 2800 ekan. 1200 ko'ynaklar. 1300'den 1,5 çeyin oranğanlar üçün ekan. Bu ko'ynaklar. Bularchi? Shunday da. Ming so'm, 900 so'm. Qurut qancha o'tadi? Kurutlar. Vallahi olsun da. Şundalar. Kilogramcha? 500 lira. 1000 so'm. India o'xshaydi. India распродажа. 1000 so'm. Manaki жылтырақ көйнектер қаншадан? 1800. Шымдар 1200. Туникалар 1600. Шымдар 1200. Көйнектер қанша көйнектер? Единица. Бұлардағы мына жашыл розовый. 1700'den двойка. На 6,5'den. Ne var mı? 1300'de. Şu. Yubkalar 500'den 2000 so'mgacha. 1200 распродажа. Kurtki.
Bu şımı menen mi kızlar? Troyka kança? 1800. Aldından görüştünüz mü? Hazır Recep. Materialım niye mi? Bir neme degen materyal. Taragoytkanda edi. Taragoytkanda. 1000 kança dedin? 800. Rasvetkaları var ekan. Troyka. Buna Lyon göynekler kança? 2800'de verem İtalya 2800 Lyon. Rasvetkası var ekan. Görbek mi bak? Şul göynekler kança? Minge ver otam. Minge mi? Candağılar kança ekan? Şunday candalı. Ming be bari. Tunikalar? Konika meskotlar. Kaça? 700 mi? İyi. 3700'den anan 2,5'dan ekan italyanskiy göynekler. Buna желтый göйnek kança? 2,5. Bunalar italyanskiy штапель be. Kança bular? 2,5. Bulça. Kepiroy. 3800. Bu 2,5 mı? Ak. 2,5. Штапель göynekler kança? 1000'den Bişkek be. Pekin 1000'den. Bular koftочкалар ba? Şımı menen be. Saçtanami kança? Saçtanami 1,5 mına koftочкалар özüm. Штаны күлөш be? Kilot. Bu koftочкалар kança? 2000. Buna var. Nege? İtalyan. İtalyadan. Розница сенас. Оптымч. Bir candan. 1,5. Bu koftalardan şunda. 1300. Bardığı. Turtsa Pekin 1300'den ekan. Lona var. Marlyok. Bu штаны menen kança? 2800. Тройка, где двойка? Двойка 2800. Buna göynekler? 3,5, 4. Ну, бежевый дем, да. Фиолетовый göйnek kança? 2000. Ушул кофточка kança? 2,5 İtalya, Lyon deyip. $800-750 buna koftочкалар. 800-700. Ушул кофточкалар kança? 900'dün 1000'den. 900. Şuları? Başını. Andelik kança andelik? Ben de jücüsüm. Zelik işte. Birisi mi? Ova. Birisi. 100-150. Nereye gidiyorsun? Andale var ile andale. Andelik. Kaktıkı. Özbekistan, Özbekistan. Surxondaryo, Qashqadaryo. Surxondaryo. Menet keten onda. 100-150 birisi. 152 işte. 150 iki. Koş. Men çıkıp ketençi. Çıkıp keteyine. Bu жерде даже Andelik azır pişip turgan uağı. Bizde qoğundarız, düştüklarız. Buna tuğanlar birinci riyattan çıktım. Birinci riyattan çıkıp kettim. Qandaysın? Şortikler kança? Детский. Şortikler ne olur? 550 so'm. Optomga o'cha danaga. Dana. Bunlar 800 so'm. Göynekler детский. 750 so'm. Aqtarı da Alар 1000 so'm. Futbolkalar qanchalık sizlarda? Futbolkalar bunlar 350 so'm. 5-8 yaş. 5-8 yaş var. 8-12'si var, 9-12'si var neden? 400 so'm. Bunlar qancha kompleks? 900 so'm. 900. Tamam, komplet. Buna Avrupa birinchi riyatdan chiqayotgan tuğanlar. Sizlar uchun bir qator детский kiyimlarni tartib beribmiz.